Menteri Kesorkar Jelau bakmi akatanat Public Health Engineering uba Renekton Lengdok Tongkar. Hagasing baar jong katayo ula pentip bahagajing pentrai ya ke project Greater Shillong Water Supply Scheme kalayat bahasa Khmer. Bat la pendep hado nyo pusan naksispa ya kikam kijam. Uba Renekton Lengdok Tongkar ulong bagi kam kijam kalayat Khmer hagajing pentrai ya ke Greater Shillong Water Supply Scheme. Bat hado menta la pendep ekajing trai ke bakot nyo pusan naksispa. Bat kebasa emta kalong satang ar pusan nak sispa nag benta ban penbiang ya ke umbam umdi igipat ba kenong ba Shillong bat kisnong ki marjan ulong bada gajing pentre ya ke project kala penmi bat boru yupat ba gajing ya kamtam ha kisnong maulai ulong baului op pediang gajing ujor halor gajing marjing ya igipat ba bat katnat PHE kadang ya cekmat ban elek ban pendep agakam ha kapor balabo Uni Menteri Sorkar ulapan map na kipat ba nong syok snong ya kejing ka ba kilamat habakinya aki kali ne ki thuk ha snong maulai laban ong bahaki ne ki kendat tayo kipat ba kamtam kinong maulai ladap da kejing benyau ba kejing pitar haba ke surok ladap da ke kendo bat da ke keti bat ki kali bat kumju ruki arsaka kibayat kilamat da kejing ja aksiden bat kene ke lepentut ya kayat ke yang jong baro pi ke sujiran khat ba kedai kapor kaba porslap te nga akri bikpajba kila face ya problem hakabai de berkejing pisniu surok berkejing ti jongka PHE te ngakwa berkerpat ipajba penong biasa bah jisya na kalian ka PHE syuar fakti ru kaladon ke jing ya keren atla siu ru bisa ladang don ke berasa ron sa siu ni na kalian juga PHE syaka peludi bakar pentre Tina kaling kata ke HPD kata kalian kadon ke close coordination dengan si art department tang ba kadon ke por pada jo ke si penteri ru hakini por slap penteri suro ko kamlong ni te kadai lasi kata kadau ya ka pakai ba kila face berkio i kumba kamdon response teri syang yidong very much aware akan men baka piludi ru kalong aware ban tip ya kitu ki jigs new yo surok na kadau yo jikti yo ka PHE tendai sili tang kata ba lasi just a matter of time nak kadaw kerandai perslap lakin parlap tre nak men dia kata itu kamatang surak slap i kamat hari ini surak ba kai bati insiang la ya hopefully pila the day ba ngam hap pansim ya ka normally kila unta ba ka PHE ka ai ka bisa ka prudi ka sapa ka sapentre ki surak te henry la jia ba ka dai la se ke scheme hakaba na kalian jong ka PHE ka klam ai ka bisa peludi ban pentre hi dau tu kontraktor pa kisneu te ya kata te ngan sa keren ya ka di panan kan pelek koloi lada ka jia kumta kan tang man normally kam ju jia kumta normally ya baro ka skim ka debit na kalian jong ka department peludi ba pentre ka bisa ka sim na ka PHE ka sa pentre peludi ta ka de ka ju le baro. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.